mention nak cari kerja di KL, adakah dia tak bekerja, adakah dia in between jobs, baru buang kerja, mungkinkah ini memberi tekanan dengan baby baru nak keluar, kan, macam mana nafkah, you all pun masih duduk dengan family. So benda-benda tu hanya you yang tahu. Ketiga, mistake. What is investigation daripada Hospital Taiping dan Hospital Putrajaya? Kalau you tak pernah ambil tahu sekarang ni, lebih senang you pergi tanya report masa di warded, sempat ke diorang buat investigation bawah psychiatry and so on. Kenapa tiga ni penting? Macam I mention tadi, hanya you yang tahu apa yang berlaku. Itu luaran. What drove him to jump, itu something yang you wajar tahu semampunya untuk memudahkan you lead your life, move on bersama 2+1 anak. Itu membantu you lebih matang, lebih fokus, lebih menjadi ibu muda yang learn something out of this. Pertama, kalau ambil barang terlarang, then you akan rasa lebih lega, iaitu kurang rasa bersalah. That is the most important thing. Walaupun sekarang ini rasa bersalah itu tak nampak, tapi rasa bersalah itu makan dalam. So kalau point one is good for you, you akan berserah bahawa it's his choice to take illegal substance. Yang kedua, andai katalah dia di bawah pressure, nervous breakdown, then from there you learn to be a better person in your next relationship. Kurang mendesak, lebih memahami, lebih giving a shoulder to lean on, lebih mendengar, tolak ansur, less pushing dan sebagainya lah. Kalau ketiga, means jika apa-apa berlaku kepada anak-anak in future, because keturunan, sometimes dia keturunan kan, you know what to do. You know ke arah mana nak bertindak, you tak mengoyan, tak menghentan apabila anak someday in future bertindak aneh. Because you know the history. So, that's all. Ampun Kak Acik, I memang tunggu dah cool. I memang tunggu seminggu supaya pandangan I diterima tanpa syak wasangka menunggang isu.